Mwaramutse neza abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, tubazaniye amakuru muri iki gitondo cyo ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Umwumva kuri mikro ni Sentama, ndi hamwe n'umushakamba. Mushakamba, waramutse neza? Waramutse bwana Sentama? Naramutse neza mushakamba. Yego. Tugeze ku itariki ya 30. Tariki 30 zirageze. Kwezi kwa gatanu kurarangiye neza, harabura umunsi umwe. Ejo no kugupfundikira. Mu kwezi kurangiranye no kugaragara kwa Joseph Kabila. Yego. None haramutse amafoto noneho y'abamuherekeje barigoma. Abagaragaye mu nkuru. Abagaragaye. Mu mafoto hagaragaye akuriye we asanzwe ari n'umunyamabanga we. Uriya Kikaya? Kikaya bin Karubi. Asanzwe ari umunyamabanga we. Yego. Noneho hagaragaye na Moise Nyarugabo. Harabura John Numbi mubari bavuzwe. Harabura John Numbi mubari bavuzwe, ariko hari n'abandi bataragaragara. Bo ni benshi twigeze kuvuga urutonde rwabo. Yego. Ariko amafoto agaragaye, ariko ikigaragara hari abandi barimo. Niko kamera yafashe bariya gusa babiri. Ariko hari n'abandi, ikigaragara hari abandi nkuko twabavuze bose bagomba kuba bahari. Abantu bari bonyine birumvikana. Rero icyo bigaragaza mushakamba wenda nicyo twareba. Goma urayibona nk'iki? Goma icyo nyibonamo cya mbere. Yego. Ni ahantu hari ibikomerezwa byinshi. Ni ipfundo rya politiki. Ni ipfundo rya politiki pe. Ni ipfundo rya politiki y'impinduramatwara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko hano muri Goma habaye umurwa mukuru w'igihugu wa kabiri. Birenze umurwa mukuru mushakamba. Birenze umurwa mukuru kuko wenda umurwa mukuru urebana n'ubuyobozi, urebana n'iterambere, urebana n'umutekano, urebana na politiki y'igihugu, ibintu nk'ibyo. Ariko hariya noneho ni ahantu habaye nk'ahantu hacurirwa politiki yo kuvugurura Kongo. Ni nayo nuza kuko bahise bafungura urubuga rwitwa Reconstruire Congo. Yego. Urumva no kuvugurura Kongo. Yego. Ariko impamvu tuvuga ko Goma ikomeye irimo uwahoze ari perezida, ubwo tuvuge ko ari perezida. Abasenateri barahari, abaminisitiri barahari, perezida wa komisiyo y'amatora arahari, igisirikare gihambaye kirahari. Yego. Rero Goma niyo kapitale rwose cyane. Ngira ngo niyo mpamvu Kinshasa ubona byanze. Kinshasa bigomba kwanga. Kinshasa bararwana n'ibibazo bitandukanye. Yego. Noneho ubwabo ntabwo bavuza. Bamwe bari mu gusahura. Bamwe basahura, abandi bari mu ibintu nk'ibyo. Bari mu nduru. Iyo bamwe barimo gusahura, abandi bari mu bindi batavuga rumwe. Shakamba biba bikomeye. Birumvikana. Reka dukubite tubangura twinjira ku makuru. Yego. Reka tuyahere mu minembwe ku munsi w'ejo amadrone yaraje arasa. Yego. Mu mikenke ibi by'ubusa. Yego. Ariko amakuru ahari nuko Masunzu nyuma yo gukoresha drone bikanga. Sigakoresha imbunda yitwa uburozi. Yongeye kwigira inama yo gukoresha imbunda yitwa uburozi akoresheje abana b'abakobwa.
yego inkuru reka tuvuge uko imeze. yego Amakuru ni uko hafashwe umwana w'umukobwa ufite misiyo yo kwica abayobozi batwirwaneho mu misozi miremire y'umurenge. yego Ngo barashaka General Sematama hasi hejuru. yego Amakuru yizewe aturuka mu Mikenke ni uko uwo mukobwa ariho yafatiwe. Urumva ko drone ziba zihazenguruka banahinjiza abakobwa. Uyu mukobwa yafashwe aturutse mu ndondo ya Bijombo yerekeje mu Minembwe ahari icyicaro gikuru cya Twirwaneho. Uyu mukobwa yafashwe nk'uko ubwe abyivugira, yavuze ko yitwa Nyamanoro, kandi ko avuga ko Tahiro avuka kwa Tahiro mu Kajebwe. Yakomeje asobanura ko yatumwe n'ingabo za leta ya Kinshasa kujya muri ibyo bice akabashakira nimero za telefone za bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe Twirwaneho, ngo cyane cyane z'umuyobozi mukuru wayo ari we Brigadier General Charles Sematama uzwi nk'Intare Batinya. Ako gace ka Kajebwe uyu mukobwa yaturutsemo kagenzurwa n'umutwe wa Gumino uyobowe na Nyamusaraba, uwo bivugwa ko ari igikoresho cya General Masunzu kuva kera. Bigakekwa ko iyi diru cyangwa iki gikorwa uyu mukobwa yagihawe na General Masunzu abinyujije muri Nyamusaraba. Si ubwa mbere Masunzu ashinjwa ibyo bikorwa, kuko n'igihe General Rukunda Makanika wari uzwi cyane intwari y'Abanyamurenge yishwaga bw'igitero cya drone hakoreshejwe nimero ya telefone. Nyuma yaho yari yayihawe muri ubwo buryo bw'uburiganya. Urumva ko amayeri nayo ngayo, drone zikomeje gufata ubusa. Nta nubwo umuntu akomeza ngo arebe indi nkuru, kuko ibirimo bindi n'andi makuru atandukanye twatangaje. Drone zikomeje gufata ubusa, none bari gutuma abana b'abakobwa amanimero y'abasirikare kugira ngo bajye bazitarakinga babone kuharasa. Gusa iturufu yabo yaramenyekanye, ntabwo ikirya. Urabona ubu iyi sisiteme ya Masunzu akomeje kwifashisha, ibyayo bimeze bite? Icyo mbona ni wa mutima mubi wo kwikiza abo bavukana, ariko nk'uko bavuga ngo ibuye ryagaragaye niba yayicisha isuka, buriya yaramenyekanye. Ngira ngo Twirwaneho nayo hari isomo yize yewe na AFCN ventura, kuko si ubwa mbere twumvise amakuru nk'ayo ngayo. Urabyibuka ibyabaye Bukavu. Rero ikiriho kuva amenyekanye, ndumva turiya rugamba narwo azarutsindwa. Kuva yamenyekanye akaba yafashwe, ubu byarangiye. Yego. Bwana Sentama, ngira ngo aya Mutamba turi buyavuge nyuma. Yego. Ahubwo reka dukomeze turebe amakuru atandukanye ahari, amakuru afite icyo asobanuye, twizeye ko aryohera abakunzi bacu. Yego. By'umwihariko twigire mu kigo cya Rumangabo. Rumangabo Mushakamba, Rumangabo kimaze kuba ikigo gikomeye, nubwo n'ubundi na mbere ntabwo cyari cyoroshye. Ndabyibuka turi abana, hari abasirikare bajyaga bavayo akakubwira ati ngana uti Rumangabo. Ati nguye Rumangabo. Yego. Harimo abitwa bambuza Mabe, hari abantu ubona bakomeye bakanganye cyane. Rumangabo rero dushobora kuba igiye kuvugururwa mu Shakamba. Nibyo, kuva aho Kabila yisuriye. Yego. Hari ibintu bibiri byitezwe. Yego. Hitezwe ko igiye kuvugururwa nk'uko Kabila yabyemeye,
akabyemerera abayobozi ba efuse ndetse n'abari muri icyo kigo. Ariko nanone ikindi cyitezwe ni uko agiye kubaho pasawuti y'abasirikare bagera mu bihumbi 15 n'abapolisi 1000. Mushakamba aba bantu nibagera mu kazi Mushakamba Kinshasa urayibona ute nyuma y'aho bazaba bagereye mu kazi? Nta kadomo ka Kivu y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru biri busigarane. FARDC irasigarana na Wazalendo na za Katanga zishobora kugerwamo cyane rwose, n'ibindi bice birahita bifatwa, birahita bikomangwa. Amakuru rero ni uko uribuka Joseph Kabila turimo turabivuga, ariko wumva abantu 10,000 ni benshi cyane bagiye mu kazi. Mushakamba reka ahantu twashinga agati. Yego, ibyo bihumbi biramutse bisohotse genda ndabona Warikare yarangiye yose, na Kisangani yagezwemo, nkabona Rubero yose yarangiye, nkabona Beni bayigezemo, nkabona Fizi yarangiye, nkababona muri Maniema, nkababona Mushakamba, nkababona batangiye kwinjira hari iwabo ba Kabila ahantu bita Manono. Yego, Manono ni muri Katanga hariya muri Karembe. aba bantu Kabila yiteguye kubashoramo amafaranga, zabaha imbunda zigezweho. Yego, yaganiriye nabo bihagije, n'ubu yabasigiye abandi batoza bahambaye. yego, bashya yazanye. yego, abatoza bo kubongerera cyangwa kubaha imyitozo ya nyuma bizabafasha guhangana n'ibitero by'ikoranabuhanga ndetse no kurwana intambara zigezweho. yego, aba rero amakuru ahari, yego, ni uko bagomba kwita bajya kuri furo y'urugamba mu bice bitandukanye cyane aho Kabila yifuza ko hafatwa vuba. yego, kuko rwose ubu rugamba bagomba kurufatanya. Mushakamba ndabona bariya niko kurangira kwa Kisekedi. Nibyo, mu gihe yanze kumvikana n'abamuhaye ubutegetsi bagomba kumukuraho ku ngufu. harimo usibye kuvugurura ibijyanye n'inyubako, kongeramo ibikoresho bitarimo, harimo no kongera ubushobozi abarimu bagahabwa amahugurwa. Akaba kandi yaraje yitwaje n'abahanga batoza b'inzobere mu gutoza special force. Aba basirikare rero aba batojwe, umuntu ashobora kwibaza ngo rekiritoma y'abantu 15,000 yavuye he? Ni bamwe muri babandi bagiye bafatwa ubwo imijyi yagiye ifatwa, hamwe n'abandi bagiye hakorwa mobilisation bakemera kujya mu myitozo. Abo bose rero babahurije hamwe, nta myitozo ya hubuhubu bigeze bahabwa. Hari igihe wumvaga abantu bavuze ngo aba basoje imyitozo baje ko ari ukubeshya. Bariya bose nubwo bari abasirikare bongeye baviringitwa bundi bushya kugira ngo bavemo abasirikare bashya, atari kwa kundi Kisekedi cyangwa FARDC yagendaga ikabaryamisha mu kigo iminsi 2 ubundi ikabahura umugiti mujye kurasa. Ariyo mpamvu usanga umusaruro wabo ubura ku rugamba. Aba rero bose nibamara gushyirwa ku rugamba, umutekano uzaba uzuzura mu bice bya Kivu zombi. Ubwo abe hasigaye kujya mu bindi bice nka Kisangani no muri ibyo bice byo kwa Joseph Kabila. Hari ibice biherutse gufatwa muri Rubero. Ndabyibuka za Bukumbirwa za hehe biriya bice. Nyuma yaho rero ejo bundi kuri 28 hafashwe ngo handi hitwa Kiviriri na Muturu. Ibyo ni ibice intare za Sarambwe zakubitiyemo umwanzi ariruka.
yego hari n'akandi gace kitwa Bukununu. yego Bukununu ndayibuka. Ibyo byose rwose ubu nta mwanzi urimo, birasukuye neza. Ega n'abari bahari ntabwo bari bakomeye Mushakamba. nta mbaraga bari bafite ku buryo bahangana n'ingabo za AFCM 23. Birumvikana. Yego. Igisigaye ni igitutu kuri Uvira, izafatwa mu buryo bw'amayobera. Igitutu cyayigezeho. Hariya rero Mushakamba ruzaba ari urugamba rwa nyuma. Yego. Wibuke ko hariya hari umubirigi hafi hariya, abarekereje hari ba bandi bo kwa Ndamafoza, ariko bakaba kwa Ndamafoza babamo ibice bibiri burya. Hari kwa Ndamafoza ba nyabo, hakaba no kwa Ndamafoza b'abantu bahahungiye bavuga Ikinyarwanda bagiye ngira ngo ni nabo ngabo ahubwo ni nabo bose, kuko sinizeye ko hari abo kwa Ndamafoza ba nyabo baje. Yego. Gusa bariya abakorewe recruitment n'abari muri Afurika y'Epfo bose bazanwe. Yego. Kubera ko batorejwe muri Afurika y'Epfo bakaza bambaye imyambaro ya Afurika y'Epfo. Yego. Ubabonye babona ari Abanyafurika y'Epfo. Yego. Ariko ni abana bashyizwemo imyumvire ya giterahamwe. Yego. Bakaza kurwana, gusa kubera ko bari mu mwambaro wa Afurika y'Epfo bagomba kwitwa Abafurika y'Epfo. Yego. Gusa ni ibintu birimo amayeri menshi, ariko byose bizatahurwa. Birimo gucakura bwinshi, politike nyinshi, uburyarya bwinshi. Yego. Ariko bizarangira. Bizarangira. Yego. Mutamba ngo bagiye kumubamba. Mutamba nigeze kumubona ahantu. Arimo avuga ati kugira ngo ruswa izacike kumenyereza, tugiye gushyiraho itegeko uwo izajya igaragaraho azajya yicwa. Noneho abantu bamukoreraga biriya bita gutaginga, ese ko yavuze ngo barashyiraho itegeko, noneho ubu ngubu uyu munsi ashobora kwicwa nde? Ubwo ntagiye kuba Kamegeri n'urutare rwe, yaba nka Kamegeri. Noneho si n'icyo gusa, hari n'abamuvugiragaho. Yego. ngo yanze kwiyogoshesha, barindiriye ko azogoshwa ngo n'umuyobozi wo muri serire za serire zo muri gereza. Barindiriye ko uzanogosha, azogoshwa na Nyumba Kumi. Niko bimeze. Mutamba rero impamvu tugazanye iyi nkuru kugira abadukurikiye tutabazimiza. Yego. Dosiye yari yahawe abadepite. Yego. Inteko ishinga amategeko ngo yigeho. Yego. Noneho ibe yamwambura ubudahangarwa cyangwa uburenganzira ubutabera. Yego. Uriya mu procureur mukuru. Yego. Amukurikirane. Yego. Ubu rero inteko ishinga amategeko yarabyemeye. Ngo barabyemeje, ejo byari byasohotse. Bari barindiriye igisubizo ejo, ngira ngo nibwo cyasohotse. Rero ko yarabyemeje, ikigiye gukurikiraho uriya mugabo twabonye avuga ngo azabamba abandi, azabajyana ahangenga, azagira ate.
ibintu byinshi uramwibuka cyane, abantu bamwibuka cyane burya muri gereza ya Munzenze hari i Goma, iyo akinyoye ka manyinya ari kuvuga amangambure, avuga kanuye amaso arimo abwira abafunzwe ati abazagaragaza abo bantu bakorana na M23 bari muri mwe tuzabarekura, ariko noneho abazaboneka ko bakorana nayo tuzabohereza ahangenga ujye gufungirwa, ati niho tuzababambira. icyo nicyo kintu rero gikomeye yibukirwaho cyane, ariko hari n'ibindi byinshi. n'abakuru yicishije mu kwica abakuruna na gereza iriya Makara bari bafungiyeho bishwe. Ikindi hagira no guhangana, kuko uriya twaje kubona ko uriya usaba ko bamukuraho ubudahangarwa, uriya mugenzuzi mukuru nawe yari yaramusabiye gufungwa, kuko ngo hari inzu yari yarabonye y'ibihumbi 900 by'amero mu Bubiligi, uvuga ko ngo ashobora kuba yarayibonye mu buryo budasobanutse. birumvikana. Uyu Mutamba rero gereza yavugiragamo nawe yabwiraga, yego, bafunguwe Mutamba atarasohora ibyo yababwiye, kuko yaje gufatwa n'intare. yego. Mutamba rero nijye ndi kwibaza kuba abadepite bemeje biriya, ubu ntasigaranye ubudahangarwa bucagase. ahubwo ni hafi ya ntabwo hafi ya ntabwo ni uko icyemezo kitarashyirwa mu bikorwa. ubu ntari mu marembo asohoka muri minisiteri, bafashe umwanzuro wo kubumwambura. urumva ko ni hafi ya ntabwo. yego, niko bigomba kugenda, ni kuri uyu muntu agenda ahanguka. yego. ariko hari ikintu gikomeye cyane wenda turi bujyeho tugana ku musozo. yego. urabona ihuriro riri i Goma. ihuriro riri i Goma, yego, ry'aba bayobozi bakomeye. yego. ariko nanone hari irindi huriro riri Kinshasa ry'abanyamadini, ba Cenko na ISIS. yego. aba bari banyamadini urareba ugasanga ntibari guhuza n'ubutegetsi buriyo, ahubwo ukaba wabona bari guhuza n'ubutegetsi buri i Goma cyane. urabibona ute dukurikije ubutumwa naraye nkwaye buri hano hejuru gatoya yaba ikintu mbona ngira ngo nta gishya kirimo cyane, kuko ihuriro ry'abanyamadini i Kinshasa nta na rimwe rigeze rivuga rumwe na leta ya Tshisekedi. yego, ngira ngo wagiye ubona ko yashakaga no gukurikirana bamwe na bamwe mu mategeko, ashaka kubashingira ibyaha, ariko biza kunanirana. aho twavuga nka Cardinal Fridolin Ambongo wa Katolike, urabona ko byaje kunanirana. ibyo rero urumva ko byakomeje muri uriya mujyi. iyo ubona noneho ikintu kigaragaza gihamya ifatika ko badashobora guhuza, niba wumva bashobora guhaguruka bakajya ahantu hatumvikana na Kongo, ariko kutumvikana bituruka kuri Kongo. yego. niba wumva bashobora kuvuga ibyo bavuga mu mvugo ugasanga binyuranye n'ibya Kongo n'ibya leta ya Kongo, Kinshasa. niba leta ya Kinshasa ishaka ko uvuze wese avuga u Rwanda mu mvugo yavuze kandi akaruvuga nabi, ntibabikore. Mushakamba ntabwo bashobora guhuza. bikunda pe. yego, birumvikana.
ngo bashobora kuba rero mwe mu makuru ari kuvugwa aba bapadiri n'aba basenyeri n'aba bapasiteri n'abarevera bashobora kuba bashyigikiye ubumwe bwa opozisiyo irwanya Tshisekedi noneho bagafatanyiriza hamwe guhuza imbaraga kugira ngo batsinsure Tshisekedi bamuhereye mu mizi. Niko bimeze mushaka, niko bimeze. Urabona disikuru y'umuntu burya igaragaza ibimuri ku mutima. Nushaka kureba umuntu indorerwamo nziza uzamureberamo n'ibyo avuga. Yego. Kuko ibyo avuga biba bigaragaza ibyo atekereza. Niba Kiliziya Gatolika ivuga iti leta ikwiye gukora gutya na gutya, leta igakora ibihabanye na bya bindi, ubona ko badahuza. Yego. Igihe badahuza rero hari leta ntizamwumva, n'uriya muntu ntazamwumva, ahubwo azumva ufite imyumvire nk'iyi. Yego. Ubwo rero abanyamadini barareba bagasanga abo bahuje imyumvire ari leta y'Igoma. Niba navuga ko leta y'Igoma ntabwo biremerwa ko abantu bavuga leta y'Igoma, ariko nyemerera ngo ariko iryo jambo kugira ngo nyumve neza. Birumvikana ni naho hari imbaraga. Hari imbaraga kandi ziracanajyayo. Mushakamba hari umugani w'igifaransa uvuga ngo rova à la rivière, amazi ajya ku mugezi. Atagiye ku mugezi nta handi kuko niho iwabo w'amazi. Yego. Rero nabo rero kubera imitekerereze yabo uko bumva ibintu iki, ntabwo bagicisha ahubwo bagigoma. Cyane ko bafite experience nyinshi. Yego. Na Moise Katumbi ngo ari mu nzira za. Niba ari mu nzira ashobora no kutaza agatuma n'abantu be. Ibyo birashoboka. Hagiye gushya rero umugari wa Yamba. Kandi rero mushakamba urabona bari abantu baje. Yego. Abenshi muri bo. Urebye urasanga n'ureba wenda ubarebere mu ndorerwamo y'aho bakomoka. Bari vangura abantu bambabarire, ariko tugomba gusesengura ibintu tubireba no muri ubwo buryo. Umuntu niba agiye mu mpinduramatwara ntabwo yavuga ngo impinduramatwara irangire iwacu hatagezweho. Yego. Kabila ni uwa hariya hepfo muri Katanga. Ariko Katanga iza yegera hano, yegera za Fizi. Yegera uburasirazuba. Biriya bice bya za Karema. Noneho bariya ba Kikaya nabo ni muri ibyo bice. Ba Moise Nyarugabo ni Kivu y'Amajyepfo. Urumva ni inzira imwe n'umuhoro umwe. Yego. Bivuze ngo rero harimo n'abandi. Bivuze ngo bariya abantu ntabwo bazavuga ngo wenda habeho impinduramatwara, ariko noneho kariya gace bavukamo gasigare. Ibyo ntibishoboka. Yego. Ibi rero icyo bivuze ngo ibyaberaga muri Kivu zombi bigiye kototera kariya gace k'epfo hariya. Byongere binototere agace wenda kagenda nk'Ikisangani kazamuka za Ituri, ibyo bice gutyo. Yego. Usange rero igihugu cya AFC/M23 kigiye kuba Kigali. Birumvikana iherezo ry'ubutegetsi bw'abaruba rishobora kuba riri kwegereza. Bwana Sentama, reka tube tuhagarikiye amakuru yacu aha. Yego mushakamba. Dukomeze dushaka ndi uyu munsi mu kanya turi buyabagezeho. Yego. Urakoze cyane, umunsi mwiza. Urakoze, wirirwe neza. Turabashimiye bakunzi bacu kuko mudahwema kudukurikira, ni iby'agaciro. Turabibutsa kandi gukanda subscribe, ikandwa rimwe gusa, mukande share kugira ngo amakuru yacu bigaragare ko mwayakunze.
mukande like kugira ngo bigaragare ko amakuru yacu mwayakunze, mukande share kugira ngo muyasangize inshuti n'abavandimwe banyu, mutwandikire mubinyujije muri comments, mudushyikirize ibitekerezo, ibyifuzo n'inyunganizi zanyu kuko birushaho kudufasha gukora neza ibyo dukora. Turabashimiye rero, mwirirwe neza, muhahe muronke. Mwari kumwe na Sentama.